از احمد یونس مج گنده کربتلی دوری باجاره دربیسیه دکوه بده کیلومتر دناورا دربیسیه و حسکه ده شخوا گنده کربتلی تقریبا 150 مالی تیدنه تقریبا 1500 کسینه جبو وان اوضاعه قال لك جوان دركتن كردستاني قال لك شون تركي هناك جوان شون اوروبا افروشا قندي شخوا جامعي تدهنه ماموستا تدهنه دو وقتي انا دي قال لك جوان زراعتي شغلن فلاحن هناك مزارعن ماموستا تدهنه شاقر تدهنه وف روشا قند كامله سلابي ما شعر ديك هربت لي جهر كسي دولة طارق ومسباسيا وقشاتكن